Lup khara mi phaba punba tawriba si laingang na midyang changu amkil. Pawasi ngarang nung tilfong kiba pandam paw siya dagi lokot sa banay. Lamdam masi aruba piba mamada laydingay siya kasida. Lup khara na mi phaba punba tawriba si laingang na midyang changu amade. Phaba punba tawriba lup sing na so. Makata na tawbigan uhay na amkil gi president. Laurem bam ngan bi na pongdokre. Wapa masi ngarang amkil gi mihut sing na siyem una balak mata pawmi sing da pongdokiba na. Mahiroy lup amagilutsing ba mafaki bagi tawdok ka mari laynan na. Amkil gi mihut sing na siyem una balak pada siyem banglo mamangda pawmi sing da. Amkil gi president Laurem bam ngan bi na hay. Manipur gi lura ba piba masida kanagum ba lup sing na. Mipa mipun tawrok pa si laibag tiba na. Hiram masiga mari laynan na si minister da memorandum mama pisil ba matungda. Ngarang siyem una na ba chang luba matamda appointment laudra ba de. Yade hay na unahalaki de. Tawong si siyem na mamasing bukaw tokli hay na lawe. Loy na nafasan kraba mahiroy gi lutsing ba. Hari def atuba matamda laingang na mamasing da sinagadaba ne. Karigumba sinadraba de mamasing na akan bagkongjang sangsilaga ni haike. Mahiroy lup amagi president fa kiba kandem tawe mahiroy lup mga. Pawasisu ngarang nung tilpong kiba pandam paw siya dagi laukat sa ne. Mahiroy lup amagi president kongray lakpam hari defu ngahan masakhang da bamiyoy karan na fa kiba made ngasi paw batadorok da bagi tawong. Mahiroy lup sing desam KSA sug samati mahiroy lup amana punna kan ba mawong da kandem tawragle ngarang kwa kay tel da layba desam gi office da pangtok iba paw gi mi pamamada mahiroy lup mga gi mahud senduna desam gi president mayang bam somorjit mitay na hay ngahan mahiroy lup sing amade musugi mihud sing ga mi pamama musugi office da pangtok ke mi pamadu da saruk yaminaram laga halakpagi lambida sawrak na nung tilpung ani ga minute ni purom tabada mahiroy lup amagi president Kongray lakpam hari defpo masakhang da bamyoy karan na fadu na pukiba ne. Mahang na makatara duna. Ngahan mahiroy lupsing amade. Musuga pamkiba mi pamasimag yam na maruay ba mi pamaman ne. State asida mamang sahigi me ahum dagi kanglup anigi marakta chathari ba lana sina. Layba kasi tangdulay tada ba piba mamadalay riba ne. Piba masina. Mahiroy sing bumapungpa na mahitam bada. Mahiroy sing ipungning wakal dalay tada na lay riba ne. Masina kunay asida choba sa iteng amapire. Asigumba pibam sing asiga mari laynan na pamkiba maruay ba mi pamaman ni haike. Asigumba mahiroy kunay gi tabag tawriba lutsing ba mabo. Pazin ba si aran ba tawong aman ne. Mahiroy kunay gi tabag tawriba mahiroy lupsing gi lutsing ba singbo pazin ba madi. Aki akang piba gi tawong makata na kanagumba mata na tawbiga no. Maramasin na mahiroy lutsing ba sibo. Asoy ang am yawda na kudak ta tadok pirang na ba mahiroy lup mga gi maikay dagi. Mahang na apil tawragle. RAF na sathaki ba tawong gi mayokta ukil sing kongjang sangsin kre. Pawasisu pandam paw siya dagi laukat sa vaneng. Sairap Court Complex ta ngahan Rapid Action Force RAF na sathaki ba kahian ba tawong gi mayokta. All Manipur Bar Association amba na sindu na. Ngarang Sairap Court Complex mamangda. Wakat mi pam kre, wakat mi pamadu da saruk yaki ba amba gi president. Pitom sana pongdo kiba da. Handak numit karani gi mamangda. Lamlay dagi kulay laki bagi tawdokta. Siya na ba ni Haiba Singh? Ngahan hearing sa tabada RAF ki personnel sing na court lakiba nupi sing da. Kahian ba tawong sa tabada na tanang? Court complex manung da smoke bomb amade electric button season na duna miyam da ki akang nangan kibagi tawong yam na laibag tiba na. Mahang na makatara duna karamba just ki ayaba matungin na. Court complex manung da force season na bagi tawong sa tabano hay na. Wahang thorak pagaloy na hiram asida tizin na ba? High Court of Manipur gi thabak tage pothara ba just amana luching ba committee ama numitare ni gi manung da semdu na thigat kadaba ne karigumba hai riba matamasi gi manung da committee asi semdu na thigata taraba de makal maka kaya gi khongjang changsin gani hai na sumahang na phongdok khe